Sigire Kristo bakundwa mukama amuri kumande sinesisi amahoro ya durudasumbwa abe mu buzima bwa twebwe ubwoko bwiwe. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza wo gusenga. Imana yonyine n'amahoro idumugisha twese. Imana yonyine n'amahoro iduha urukundo n'igikundiro, iturinde kubabara kandi twagura imbibe, idutera iteka, idutetere mu makuba y'ubwoko bwose, yakira umubavu wacu bota neza, ushike mu mazuru yayo, gutyo natwe ikiganza cayo kituramvurire ko ibyiza byose dukeneye muri uyu mwanya. Amina. Riza mu ryo hagati ya saa sita na saa cyenda, Imana mushobora byose ibishimira iki gicaniro cya saa sita, tukibyaza umusaruro w'ubugwa neza, ubutware n'ubweranda bikomoka kuri Rudasumbwa. Tugomba tuganire ku bibazo n'indoto ndetse n'imitwaro mwagiye mutanga. Umukristo aravuga ngo mfise umutwaro w'umwana wanje. Nukuri namutanguje mu mwaka muri maternelle, uyu mwaka afise imyaka 2 n'amezi 8, ariko uyu mwana naramenya kuvuga, natobora ku ishuri. Rero bamubajije yishura ibyo bamubajije. Rero ndakwinginze umusengere umwana yorohewe. Ubundi ari ibintu byinshi bishobora gutera uburevu umwana, ari ibintu byinshi bishobora gutera umwana guteba kuvuga. Hari ivuka ryiwe, hari imivumo cyane, ivuka ryose ngomba kuruhagarara ko, kandi n'ubuhinga bw'abahinga psychologique sishaka kuruhagarara ko. Ngomba amagarare mu isi y'umwuka, kuko oringa ati umuntu agizwe n'ibirere bibiri, kire kigaragara n'ikitagaragara. Kandi buriya dufkina ku kitagaragara arico kigize ubuzima bwacu, dufkina ku kitagaragara arico kigize iyi mibereho yacu. Kuko nibiharagi iyo biteye kugwa uruhande urakora icyo ushoboye gukora, mugabe isi bitagaragara niyibihingura bigatuma bizamuka, ugasanga igiharage ari akantu kameze nk'akabuto kakikiriko, mugaho ukazona harameze amashugwe iki kigakora. Nibanga ry'umwuka. Iri banga ry'umwuka rero ni ry'abakristo banegrije, ni ry'abakristo batitayeho, ni ry'abakristo batitwararitse, kandi ari ryo gaciro. Kuko Bibiliya iravuga ngo ngako ngo ibintu byose byaremwe n'ijambo, ngo kuko ibitagaragara ari byo bivamo ibigaragara. Iryo ni jambo ry'Imana. Bakundu wabo mukama bashingana bapfaso bige bwa n'umuntu yakora neza, ndabwije ukuri bihishije mu bitagaragara, niyakora nabi ibihishije mu bitagaragara. Iyo ugomba kuba umuhiko, iyo ugomba kuba umugwaneza, ubana n'Imana mukuri kwayo, kuko iyo Mana itaboneka ikora ibiboneka. Iyo Mana tutumva imvugo yayo iravuga tukabona icyo yavuze ko biri byo. Niyo mpamvu ijambo rya Rudasumbwa ari ryo banga ryo kugendana n'umwana w'Imana. Biriya ngo ugendane n'Imana utunganye kandi uca bugufi bwose. Misha 6:7-8. Nta n'ikindi kintu Imana idusaba. Rari kibondo reka mbaye gatoyi, nabwiye ko Imana yangize icitegererezo, harabikona basi kugira ngo yeshe icyubahiro. Ibyo umaze niko maze kubyakira, naho naje nafise intege nkeya. Kandi Imana nibaze ngo tuzize intege nke zacu, tuzize ubugome, kuko ubugome bisigura kwakira ikintu kiri intege nke ukakirenza ku ruhu rw'amaso ukakora igitanzwe n'izo ntege nkeya, nibwo bita ubugome. Umugome ni kuvuga abazukuri akamenya n'inkuri kizimbi ico kintu mugakagikora, kamenya umubabara ateye ubundi mwakagikora. Imana yo nituzize intege nke zacu, no. Niyo mpamvu baraba mwita ko arabasambanyi, ugasanga ubusambanyi bwe bwakomotse ku ntege nke. Imana yo niramucira urubanza ukamucira gatangara. Bisigura iki rero? Ubundi ndabibiri bangarimo. Je nigeze kuba ubundi gende umugore w'imbyaro 3. Uwo mugore w'imbyaro 3 umwana w'imfura yarapfuye. Nta bumenyi bw'uwo mwana nagize. Umwana wa kabiri arababa, agira intambwe ziwe neza. Mugabo umwana wa 3, kandi ngiye gutangara nagiye gusanga ari umwana wa 5 ku mugabo wanje. Cyane ndera amateka y'umwana wa 5, ndondera n'amateka y'umwana wa 2.
sanga wa mwana kabiri yitwa uwa kabiri mugabo ari uwa gatatu kuko imvura atabaye sanga amateka y'umwana wanje yamukurikiye kubera igisoko uwa mukunda kumva mama garango dohere ni nawe mwana ngunda guhoza mu kanwa ko n'umwana w'imibabaro malgré yuko umenga naco byamukozeko n'umwana w'imibabaro mubona ko ari cyo byamukozeko urabya affection afise urukundo rurenze yumva keneye kudekeshwa kandi ari umwana w'imyaka 11 yumva ngerageza kubikura mbwa ntibikunda kandi nkabona ko ndiko ndavuna kandi garutse mu mateka yiwe bikanera ikigongwe nkaba umenga no musaba ikigongwe nikuvuga iki rero hari abana bagoye kurera kwera amateka yawe amateka y'umwana suku buri cyarya wanashaka umwana nabuze icyarya kuko naringirije nyine ncugaranye n'umuhungu mukuru undi mwana kugira ibibazo n'umukobwa mukuru yapfuye mugabo umuhungu mukuru ndibuka ko yakwije amezi 6 ndumukozi wa leta ndamufise mugongo ndamanuka ahantu abaja kuri monima ya Musenyeri Ruhona kumushasha narambuye kumushasha umuirango ndayiga ndavuga ati basi ko je nawe aravuga ijambo ry'Imana ku mutima nico nari mfise nk'umuntu azamana nk'umuntu ngabiye nk'igihombi shaka umugwi w'umwana nafise amatsiko mwumva ngo imfura yari yarapfuye nafise amatsiko kuko baravuga ngo umwana atarakwiza amezi 6 ntuzo mu ikintu nakimwe ngamukamira amaberebere nkayasiga uko nyene rero nakunda kimwe nari mwamwe aye ora nugwana gwiza havuga ngumva mfise amatsiko yo kubona umwana wanje ikarajya kubya mugira amatsiko y'abana baje kwishura canke bambaye nezi yo musamara kubambika nawo narosa mumuwe cyandagenda ara mu mama nije giteka nzoja kumuramutsa nisanga kya kandi azaracahari zina ryose ngibuka muga twagita mama Grace ambwira ngo gogwana tangarira umwana wanje shagati muwere nje ko muhanise we naza ndayaguha kubyukuri nenda biziko zatayafise bona banje kumbaza byinshi ndumuntu yaje bujya winyanga mugaye ncandareka kugenda mugabo na muwina ariko rongo amajana 2 muganje ngo igisukuti cy'amajana 2 sinzocibagira njangura igisukuti cy'amajana 2 ncanagenda ndapondera mu maberebere ngira umutima mwiza ko mwana wanje ndamuhaye nukuvuga umwana nta bibazo yageze marge ko nabisingorane uwa kabiri nari maze kumenyana n'abantu ico kibazo naco nagira nari maze kwimuka amenyanye n'abantu ari umumama yanyakiriye muri quartier twimukiye mani mu mugisha gose nawe nzomonde kandi aza muri komera Kristo ne muzima yaranyakiriye nataze bana zidakomana amahembe mukari cyo yakoze mu buzima wanje ntazibakira nukuvuga na hata munarangwa n'ibyiza gusa nukuvuga kuko umuntu arakugirira ibyiza mugari gico yarakwiteze ko atakironga amaze kutakironga ugasanga yenze akugirira inabi somba iye icari gutuma mutamenyana cyako bafasha ni mumenyana uwo mwana agira kabiri natagize ikibazo cy'ukurya nari maze kumenyana n'abantu nari maze nanje kwerevuka shobora kugira kurondera udufaranga hirya no hino sinari nkiri wa mugeni ameze gutya oya nari maze kumenya ukuri nari maze kumenya ibintu bimwe mugabyo mu mubiri nyene nukuvuga rero uwo mwana agira ibibazo bishingiye ku muvumo w'icacasi kuko abana b'abahungu keshi tibazo bahende ngo ni strictement le contraire ngo kujya umwana w'umuhungu yumvamo nyina ngo mukobwa no umuvumo ukomeye cyane ku mukobwa ukomoka kuri nyina mugabo umubabaro ukomoka kuri se cyane naho no kuri nyina ukomoka kuko umubabaro ukomoka ku kintu wawe nyagikozwe utaruciteze ko nyene mugabo umuvumo cyane se akoza abana bose mugabo umuhungu aratorana se cyane gusumba nyina uwo mwana rero undi na mwana mubi ndakya cyangwa urutsingo oya uwo mwana akagira igikundiro kikabicana ciza kigibuca abana banje bari biyonduguru bawo bibape ukabatwara uko nyene inagamba bwira ko bwiza bw'umwana bohera urahera burundu bukagenda ububwiza ubutubona uko urahera burundi bibunduguru mametse babara abana ngira bavuga utuwo mugore ico makambyanira umwana babara abana beza marge ko je bani ntari mwiza cyangwa nukuvuga rero genda ariko ndavuga iyo ndi wacu mu mubiri Paulo niko yavuze nukuvuga rero kandi muze mukunda ko tuvuga ibintu ko biri uwo mwana aragira ko atambuka biranga uwo mwana aragira ko avuga biranga no musi navuga neza yachavuye agira ngo none mama igihungu ciza bose ciga moyo namugatanda sizikindi yagize yavuze ngo ja mukozi yamvubirije ishati
ndabona ko shavuye ndamubwira nisijuka ndashikwa nambuye gusenga muga nanje ndabibonye ko yagufubije ishati none rero ihangane ngo yango zikora visa amashati abiri yonyene uniform ngo raba niyindi ni na meso ngire no yaho yavuga ubureve muri iki gitondo kinyene ki yavuga ubureve nukuvuga rero munyuma umwana jera tujye no gutambuka numva birambabaje cyane gose wundi musi ari mudamu yajera ambwira ati burya rero umwana guteba gutambuka burya sarashurashura atashobora kuba yasambanye uri mu kiriri cyangwa agasamba n'ujya musi ujya kubyara burya ngo abagabo benshi gituma batinya gwerekeza we abagore bakubyara burya sikindima ngo ni Imana ibabuza umugabo yiyubashe umugabo atagira natinya gwerekeza umugore wiwe benshi bati ngo nikora abagore ngo bashavuye baca bagira ibinuma naho bashavuye n'abafisinda barafise ico batinya barafise ico buba ni waba igisenone ni wowe wenyene ubugiteye oya ahubwo ngo ni Imana idadika imitima yabo kuko umugore agiye kugise cyangwa aje kumbugita umugabo yasambanye cyangwa yagiye kuraguza umugore akabataraguza ngo umugore abashobora gupfa cyangwa umwana agapfa kandi cyo kintu akivuze na ceme ijana kwijana kuye kwikintu na kimwe naho nagisomye muri bibiri mugabo nasomye gusa mu kuvayo igihe Imana idaditse umutima wa Farawo ndabona iki Imana yagomba gukora ikoresheje Musa n'ingene Imana yagomba kubabaza Farawo ndavuga ni kubera ko kwimatanya n'amarayo ucika amarayo ndavuga ni kubera ko umwana w'imbabazi rugwango kwa nyina kubera ko ngo ibyacu abana bacu babizira niki kintu ndacemeye nice sanga umwana wanje wifura ngiye kuraba mbishira mu tuzitizo ndicecekera mugabo wanje sanga uwo muhungu agira gatatu nsanga kubyukuri yagize iki umuvumo ukomoka kuri se musi umwe rero umwana bwarase ko atambuka burundu ndita uwo mugore wo muri quartier azarambwira ati buge rero uzobwire se ati gusa nuko mbona umengura mutinya kuba umugore akunda kugendera muhira uzobwire se amutambuke mushire mu gishima cyango nkuko aca mutambuka siniko ndabatuma kuroga kuko nibikora ndababwira igituma bidakora ndabibabwira amutambuke muhimvira kugane nobwira sindamufatana itonga jewe gusambana kwiwe niyo agomba gusimbana naco bintwara kuko maze gusanga afise abana babiri ku bagore batandukanye nakiri ikindi kintu kinyereka ko ari indushi apana ko ari umugome cyangwa ari umusambanyi no ko ari indushi je maze gushika mu rugo rwiwe ngasanga abana babiri nano ngasangiye nyina n'ubundi nanje arandongoye nazi ko nzobyara nace ndamufata nk'umuntu w'indushi Imana igiye kugirira imbabazi cyamera abanyene ndamukunda urukundo rw'ugupfa kandi amukundira n'abana nawe kuko mu buzima bwanje nzi kubabarana n'umuntu ababaye kandi mu buzima bwanje sinzi gucira urubanza umuntu ababaye ahubwo ari uri muri pampa niho ushobora kugira ingorane zanje mugabo ubabaye nabibonye ko babaye naho wowe ubabaye kubera icyo muri cya kindi kintu ubu umaze kugira amahirwe kuri cyawe gutabako ni kuvuga rero wa mwana mbona n'ubundi birabandanije ngira gahinda mwana ateba komera amenyo mwana ateba kuvuga mwana ateba gutambuka ibindi byose n'ibyari bimbabaje mugabo nari mbabajwe niki uko nanje ubwanje sinavuga navugira nari umugore ababaye cyane nari umugore ababaye kiriri cy'uwo mwana namubwiye mu 11 hagikonjeze murabona ikonjeze ubwo nyene ngiye ku kazi mu 12 umunsi wa mbere nje ku kazi ngira accident n'ubundi kimugacu ko kurya ngize accident ya nagiye abantu babikamba bangameshe pe nimuze mureke ubukristo bubaho je Imana yitama amahirwe y'ukwezi ngo nabagwe ku byanje byose yari kubindenganije hari ibintu niyanganiye mu buzima mukana yiravuga ngo nubikikora genda kureka yese n'amanyanga nuko ari ibintu mwihangana ngo nukubika ibanga mukibaza ngo imitima yanyihuye n'Imana niko nzaburiya 50 ivuga reka pesibwe nukuvuga iyo accident ndayigira ubwo nyene iyo accident ndayigiza cikanye kwa muganga umuhabara ni bandongurutse ibyambere mukecuru bagenda mbibwirwa n'umugore karamvura nkukamuza ugatujya mugore mupfaniki ko genda muzi kandi ndamubona n'umugabo barabantu b'inshuti gose ndabwira neko ataje ko ndambara mu foto ngarabwira kuko umugabo yaragiye konzanira mitiwe nayigize accident mupfe ko kazi cyangwa ndi muri rijase ikiguru urumva tuyode shapima y'imodokari cyara dereri kigura inyama zose zavuye ko n'ubu niziragaruka bwitugo twanje nitungana kuguru ko kujyo je nikimuka yari yamaze igengendera kuri beki mwaza makuba nabonye arayaye nikuvuga rero murumva ko umwana ruwinjaho n'ibyabwagaragara ko atavuga no kwatagirana ikindi gira ndita uwo mugore sinagiye mu bitaro naratashe uko n'amafaranga nari mfise ndasaba umudamu umugenzi ko yoza aramfasha akazaramvura
barantana ndagenda uwo muhabara araza aratana muhira turanatanaga naco gituma n'umubiri n'inyama zitasuye kuduka ikanzomurondera ndabwiye ntiwarukwiye kunyuhagira waranteye umukoshi kandi nzobimubwira kandi aja kurondera inimero nziza ko twarabaje amakazi nigeze ndamutuka sinigeze ndamubwira nabi ndamubwira niwe mwibwira umugabo azoza araza rimwe gose niwe ngaho ndamubwira twiye relation nta kindi agatwengaga wera ngo reka ngo nanyumvira aragize mu kanwa heza gahera asiyogiye bitwara abagabo nibaze ngo nibinini mugabo nawe arayivise aruzo mutetse umukoshi n'agahita ndabarayi ukuvuga ari abantu bigwa mwamaze kuja inyuma y'uruzitiro tuzobasabira imbabazi tubature ko umugisha mugabo ugira uzobabeko Imana yavuga ati runo ruhande rwajerekana abo kuncira urubanza icyo gitiwe umwana rero buraca kabiri biranga ko atambuka birakwagira ikintu na kimwe ngakaba ni n'umwana w'imibabaro nari maze gutangura kwiruka kwa n'amafaranga ndabeko no bawo nari maze kugaragaza ubundi buzima ubundi mutima umwana byase ko atambuka isema bana yimubwiye nutiko bambwiye ngo umwana nzomukorera ibintu bibiri ngwiki niki ngo uzomutambuka mu gishima ryango uzomushira mu gishima ryango hagati y'umuryango nkajya mugoye uce mutambuka amuce mutero ubizoba bihetse canke unzotora ibutura ryawe ndamwambiye nimugana umva ko mwambike ibutura cyawe ryongora none uzomutambuka ngo nico bakubwiye gozenya ko ntungane ntore ukuri Imana imeza giroza umugabo wanje ngo nico gozabasabye ne amutambuka mwana cyaratambuka mugabo kuvuga sinzi ko bijanye nukuvuga ibyanura mugabo arani mwibaze ngo umunsi no bikora no umunsi umwana wanje no musengera ndamutandukanya niki sokuru kibi ubundi mwababwiye imwe mureke kwigarurira ko amaranga mutima y'abana banyu umwana nuba waramubyaye ukamurera bimenye ko ari uw'igihugu kuko ibyano zono nasibye gusa n'igihugu nimba ari umusambanyi marage ko ari uwawe azosambanya umwana wa murundi kandi azoba mukoca mukazana wa murundi ari umuntu ndazobabaza umwana n'uw'igihugu sibyo nikuvuga rero fata wagira umutima wagutse wakira amazina yiwe umutandukanye nawe umutandukanye n'igisokuru cyanyine umusengera ucu umucanira igicaniro okay uvuga uti nzokwama nangishikana kubera nk'ubu yabari nka dohere wanje nakare ahubwo naje nzogikora ico kintu acte prophetique nzoyikora no mu gitondo yari yamaye 10 ngo ari wamugura ifana ndabona amaye amafaranga ngo mpamwe kini 10 ndazinyetse reko bugisha dukuvuga rero yamaye mu gatondo kandi yagaje ko yamavuye muri portail nko kwerege kushwa sanga yakibagiye yasize ku meza acaraza nukuvuga rero umucanira gicaniro nanje ngiye kugicana ko yanariga kuvuga neza mugafise ukuntu ashaka kumviriza afise amakarite yiwe mugafise n'imibabaro yiwe garagara uwo mwana rero buriya ari kintu cyamubaye kutazi uri mu kiriri canke mwishamwe giyiwe cyagiye yari munda cyagiye yari uruhinja icyamubaye ko burya nico kibi ico kintu nibazo gwe ngo ja ku mupfumu ngo se nagira iki ngo nagira ikino ahubwo genda umucanira igicaniro ubwira Imana uti cyagi utanga icacumi cyagi utanga ishikano umwana wawe umucanira igicaniro bizohera nanje ngiye ugicanira dohere simisi yose avuga nabi mugabo ndababwije ukuri nubu hari igihe uzobona rozi ntagiye uzobona Christian afise inkonda sumobeze sikiguhu no ino mwaraciye ubwenge mugari igihe uzobona karavuga bikambabaza ubwambere byaranjije ngo numenga ndamukubise byovaye nkomenga ndamutukagwe byovaye ekadaho uzobona ari ikirimi ngo nani kindi kintu na kimwe no sigisokuru ni cyacase ubwisho bwiye ni cyacase ndabibabwiye kandi kibabaje abo base nibaza ngo baciyana ico cyane bacihanye kumbure babyoroce ko bongera bakagirana kuko kubamo namwe yaramutambutse ngira ngo nico kibutura narakimwambye nabyo nzi ko bapagani na number 1 kandi none ngibyo umenga naco mugano muhamo sikiza hagiye byose ngiye kumucanira igicaniro kandi Imana inyumve nja guhera uyu munsi nja kumucanira igicaniro ndaja kumubakira igicaniro Chrétien dohere nzogishira ku mubavu nja kumubakira igicaniro
kandi nongere chime nabwiye muzoshinga intara ndabizi ko arabwiye kuko agiye kubimbwira turiko turagana imyandikira uvuga ngo urumva mama komera Kristo muzima atari intara je kubyukuri ntacyo mumfashije mugabi nari naye bamuvuga muteko maravuga ngo urumva ngo warakoze umaze gushira ngo warakoze imana igumugisha ngo yakuduhaye wamaze gushira mu byo nusishaka kwitangiye naye nigikunda uko nanje banipfuira icubahiro cyane mwavuga ati mama komera Kristo ni muzima imana iguhangatse imana ikongera ndi mavuta ugacushinga inaye ntanaki mugara amashurwe mu ntero nanje bwanje mbona ko nakwiriye kubera ikidosi yanje wowe igirana ikibazo mugabo ntizobyuka muhumure imana yarayubitse ntigira inzigo nukuvuga rero kandi nanje sinzeye kuyobora sinzeye kuyigirane kuyirunga nukuvuga rero icyo ndiko ndababwira ni ikingo genda mucyane cyane by'abana ndazi ko rero ababyeyi mwacanye cyane by'abana banyu kandi mufisi byamwe bakize gusoma abagihabi bakize ingwara bakize kwibagira bakize kwidudagura hariho nabakize itabi urumogi kandi kubera igicaniro nabwiye ntarindi banga nibazobahende ibyo bintu ngo mwaramutse Mariya wuzuye inema ni byiza ngano ngutekanyagora ku ngoma ni byiza igicaniro nico kintu curukira ko bubasha bw'Imana bugahindura ibyase guhinduka ni igicaniro nimwe muryaganya Imana kimwe muri 10 mukayijyaganya amashikano igicaniro cy'indavuka kijyaganya hari ibyo uzosengera nibikunda Imana bugati yikoreye yo misaraba nawe yigitego aho kuko ibyo ni byonyi kandi narabiretse none nacure kurakora ngo biveho reka ndabivangatiranye n'iki kibazo cy'uwo Kristo yavutse ngo yari yarabajije ikibazo ndamwishura yabaje ikibazo ngo none ngo mfatiye kunyigisha y'igicaniro tumaze ari kwa kabiri imisi duhabwa nimba nategereye neza icicumi nico no kwita igicaniro none utundi dukogwa tw'urukundo agashikanwa gukenguruka kubibira ikintu bifasha umworo kugemura ku bitaro natwo ni bicaniro murakoze mwarahezekere narabishiye ndababwira ngo igicaniro cya 10 ni kijya giti cy'umusaga gishinze beshi ni muracitaye kuko nakijya giti cyanditse ko ngo Jesus de Nazareth Padre cyumve cyanditse ko ikinyo ntabwo yari umwami w'abayahudi yaravuze ngo ubwami bwanje ubwo bwakwisi ubwami bwiyo yabutransfera muri abo bose bamubashe kubijambo giye ni kuvuga rero icya 10 n'igicaniro cy'inavu ibindi bicaniro ni bicaniro by'umutima ukunze umutima ukunze kuko nawe ari icyo bikunzanira ariko biri ngombwa kubera iki dukeneye kuva mu bwiza tukaje mu bundi ingorane n'abakristo tugira dufise ingorane zuko abatwanga abaturoga abaduhemukira abagudutoteza badusumbye ibicaniro umugabo akaba nasenga umugabo akaba arazi cya 10 yaracirengagije aragipinga wowe ukabura umugore urasenga ajavuga ngo nduzotanga icya 10 mugabo wewe akagitanga mu kabare agahora mu kabare agahora sorora akagitanga ku mupfumu agahora ajya ku mupfumu akagitanga mu irigara wewe ukabura icya 10 y'Imana uwo mugabo byarace ko azokunaniza ibyiwe ubutunzi bwiwe uzobubona mugano buronke mwamahoro kubera agusunje igicaniro ku Mana yiwe wewe wari gucuvuga uti no nanje bigaragara biragomba bireke kubyanje mugabe by'Uwiteka Imana yashinze ngiye kukibako nukuvuga abatugwanye badutsinda kuko badusunje ibicaniro imbere y'Imana zabo ubundi ubwami bubiri yo buteranye ubwami butsinda nuwe ni bwa bwami bwiyunze ingabo zikaba zinze n'umutware wazo natwe tujya kugwana tutiyunze n'Imana Imana ikatubwira ngo si je mwatabaje mwagiye uko mubyumva ko mwagiye uko mubyumva umuvumo muromatanye nanje ngaragaye nk'Imana idaditse cyo cyabaye ku bahungu bahera yaciye abaza rero ngo none icicumi ni igicaniro cy'inavu ibindi ni bicaniro umuntu acana bivanye nuko agomba ubusabane bwiwe n'Imana suko none vuba ariko arakonfirma nibyo sibyo nibyo kubera iki ubundi cya 10 ni igicaniro cy'itegeko ku buryo nawe utokora ikindi kintu ugaragara nk'umwana w'Imana
nkuko abishika umwana wa president akazo wa president nawe cyangwa ntazomube cyane azugire mugakomeza ko umwana wa president hari ubwa butamubako nawe usoro mu byamubayeko niyo ja kwibije umugweke ubundi cya 10 ni gicaniro cy'inava ibindi nibicaniro umuntu acana bivanye nuko agomba ubusabane bwiwe n'Imana ubwo busabane bwawe n'Imana ni hano uvuga uti Imana ndabizi yuko iyi mibiri yacu utayiremeye guhera bukwinabukwe mugabo uzureka tukagwara none reka ndubaka iki gicaniro cyo kuvuza abagwayi umbabarire gose undinde ingwara nawe uti Imana ndabizi yuko waturemye uturemera n'imigisha n'ubuzi bwo gukora ngo tubeho mugari gihe dushombera kandi ugakomeza ukaduha ibikona bitugaburire reka rero Mana nyaguhora ku ngoma ngirene ngaburira abandi cyane igicaniro cyo kugaburira kw'abashonje cyo kugemura kwa muganga cyo kugabura kw'abafunze kugira ngo twandinde ibyo byabo ubundi cya 10 ni igicaniro cy'intava kuko yarabwiye abahungu be muri Samuel wa mbere 2 ngo Hofune na Finehasi gihe cyose muzocumura canke mukagwana cyangwa mugashwara cyangwa mukarenganya cyangwa mukarenganyo n'abana b'abantu Imana izobarengana none namwe nimwacumura ku Mana muzorenganwa nande avuga ati nimwaye mukigwa n'abantu mwebwe mutaye mukiye Imana izobatandukana ubwo wewe none namwe nimwaye mukira Imana n'iki kizobatabara kuri ubwo wewe Imana iravuga ngo ubundi wojyana n'abantu bose mugabe kiyunga n'Imana Dawudi yaravuze ngo nagumye niteze kuganeza kw'Imana nkiri kuri isi y'abazimu naho data na mama bari baranaye yagwaniye kwiyunga n'Imana gusumba kuja guhazanira imisozi nageti basoni babarenganya bakabima icyo mwitango ni gisheke ntimuzohangane nabo muzobareke bazosaze neza Imana sikayira habagabira kubera iki kuko biravuga ni mubahisonanye ko mushoye kuramira mu gihugu mukamubaye kubamo ikindi naco Imana ishobora kunyaga urukundo abukomokako mugabishaka ko ari wowe uzobahesha umukisha murumva ra kwigicaniro cy'umukama kireje ibindi bicaniro byose ibindi bicaniro byose nawe utobikora kubera umugisha wo gutanga icya 10 ushobora no kubikora uhaswe kavuga ati none naho nazi gutanga umuntu kumuha amazi yo kunwa kumuhindara akaryama bintwaye iki kubera iki umugisha wakomotse ku cya 10 mugani wera kuri utuntu twa mugenza we n'ubundi ushobora kwangiriza umugisha wa cya 10 kuko ni uri muke kandi niwo uremereye sibyo mucana ibi bicaniro kandi mu bicana n'umutima ukunze munyenye mu bwami bw'ijuru Imana nisaba icitatanze nubona bimaze kukwangira ugafikinata ukanegrija mu bucana iki gicaniro kinava gishingiye kuri kimwe muri 10 ngo nukwembwa miliyoni 100 ngo ibizi miliyoni 10 ngo zari zivuyemo parcela ngo zari zivuyemo ikurinjya ku buzima bwawe watakaje assurance ni nguko umuntu yovuga ngo yasirase ngo reka ndeke kuyikata ngo kora ngo amafaranga ndayakenesha akora kuyikata imodoka ari gacigwa ngo umunsi ugasanga watakaje barera imodoka yawe umusinya niko ni cya 10 mu biganza ndi mukisa uwo mukisi nyene nabo ngo nundi mukristo ko navuye mwaramutse neza mama Anita nukuri nje gutanga umutwaro munsengerejewe ku kazi ukwezi ndengeje kimisi 6 madamu naramemba kuwa 2 naratanze ndafata umunsi narafunze ngira byaretse narafunze ndafata umunsi wose ndisonzesha nereka Imana ko inzu y'ububiko bwiwe ikeneye mu byo naronse none mumfashe gusenga bamembe pe muzoba umukozi iyo urumva nukwezi kumwe nibaramweranira ndi mezi ari nzabo narenze ku imisi 6 ko je muri Omani ukwezi kwarahera nkibagira no kundi nkibagira no kundi hari gaje nigera gusanga bamerana iyo 3 kasanga mwaka wose uraheze naye kubera jera mvisukuntu gusazi byiza mvisukuntu cyane kuko nabona amadolari agumaduka je visukuntu ngabona narafisuko nitungari cy'abana baba kuko arageze ikemba nza kugura ikintu kizofasha abana gufungura kugira ngo amafaranga nzenda yegeranya ndayikonogira utunga nikuvuga rero
Jesse nigeze ngira urwango ntibazondiye ntungise miliyoni 12 kandi nagiye mbona ngo boss anyandikira mbere nagiye mbona anyandikira ngiye nagura itaki 30 kwa mandakuri ya mugabo yananiye kukurira rimwe yarameje 5 ya cyangwa yasoko mandakuri ikiricanda kuri ameza 5 nta kibazo ando ikirijana mugaca cyangwa ni meza cyangwa ati mbabarira gose nagiye mbona akazu kazimbutse ko kugurira abana cyanda genda kubagura mu ji wa Mascati none mbabarira kandi nagiye mbona anyandikira ngo ngira ntangure ko kuri ukwezi muganzo n'ubundi nzogwa ku kwezi 22 hisa tinandika n'ugwete bwo kwishutsa Imana mbwa nigeze kwandika ndavuga ni ari abantu babiri bafitiye amahera menshi kugura ikintu kiboneka ngaho Imana nza mbona indo imaye cyakino kandi n'abatarandiye nukuvuga rero Imana yishira ukuntu nimutaza murabona iminyuro yayo bizobagora kuzamura amashimwe ukomeze ngo nibarandiha nibaragirana reka ndababwire nimba ari ikintu kizotuma mugira mutunga isazi zinutse ibyo mufise cyangwa mugatunga imbeba ziza ziragira ibyo mufise mubwiyosha amasi azarabikwega ni kuryajyanye Imana kimwe muri cyo nuvuga rero wewe wumva uko nimubona Rosisi bishutse ko wari wasenza amasengesho yo guca bishutse sindakeneye amafaranga mugabo ubanze wisuzuma ko taringajya kuri kimwe muri cyo cyo mukamba ndabikuye kuki urumva wanavuze yavuze ngo arakeneye ngo munzu y'ububiko usanga arahana sengera zotwaye cyacumi kandi ni bw'Imana ikwera umugisha yumve n'iryo jambo wakoresheje mugabe bindavuze kuki ndavuze kuvuze ngo niriwe mfunze nisonzesheje ntabwo umushahara bawisonzesheretse ari ibintu je nisonzesheretse Jenison ndababwira ikintu nisonzeshereza ubwenge ubonyene jena andya jena mutu jena mikro jena kamera jena rubyaro jena kintu kigaragara no kwisonzeshereza ukico gizana n'igicaniro ibintu byose bigaragara bizanwa n'igicaniro jenisonzeshereza ijambo ry'Imana niyo mpamvu iyo nisonzesheje keshi ngena vindosi jambo uwo musi mbumbuye Bibiliya babisubwenge jenisonzeshereza umuzo wa mutima mwiranda nakindi kintu nisonzeshereza guhishurirwa amabanga y'ubwami bw'ijuru ndabibabwije kuri mbere cyo nisingiye Bibiliya sindayirahiye no ki Bibiliya sishaka kubesha imbere yayo jewe nisonzeshereza ubwenge guhishurirwa iby'amabanga y'ubwami bw'Imana niyo mpamvu inzara y'indiye ndavuga ni wanzara uhumure wamushishiti uhumure hari umushandi ko ndagaburira hari Anita w'indana ari gukura none nimba mwisonzesha ngo babakunde muronka abagabo n'abagore mukisonzesha kwisonzesha ngo ukira ingwara ndabyumva kubera iki ingwara izanana mu bwihisho mga kwisonzesha ngo uronke ibyo kurya kwisonzesha ngo uronke ibyo kwambara kwisonzesha ngo baguhembe warakoze oya musengo kutariko kwisonzesha ngo ukize ingwara kwisonzesha ubugomba guhishurirwa ikintu gihishije ni uburyo bubiri uburyo bugaragara ntushobora kubwisonzeshereza kuko buhishurwa n'ubutagaragara basi ni nka kubwira ko mu guheza kiriya gitsuka yagize croix umusaraba wisonzesha ngai kintu wari gucukura ningiki wacugana wa musi watanga icyacumi kuko n'umushara iki nico nyichisoko ushani uva mu byo kurya byo kwambara kuri inzu kazoza kwivuza ibikiniki wari gucukana ukavuga uti Imana ko nakujyanye kimwe muri 10 wanaguye ku itariki 6 nzora ntanga kimwe muri 10 ni gutega Mana yanje wemeye ibibintu ubundi kwishyuza niyemera ko bakujyaye bavuze ngo ndakeneye ko munzu bikwaje ikintu niyo yiyi nabwi hari gihe tuzosako tujya kwa Kristo ti akubabara je ntababare buzi kubyikorera havuze ngo nimunzanire imyabaro yanyu ndayibikorerere kukani gataje nzo bakubyikoreza ntizobarusha nuko rero none rero mwige kumenya kuvuga ukeneye igikundiro ubaka igicaniro kandi ukeneye igikundiro urisonzesha kandi kintu gihishije igikundiro kiri ubwoko butatu
ukeneye amafaranga ukabuzi ko wakotse ni gicaniro ntabwo uziko bagweraniye hari igihe wiga umuhigo ukagira umuhigo w'igicaniro ko n'umuhigo w'igicaniro burya utagira ko n'akantu gatoye ko muhigo burya ndawemera nawe uvuga ngo mpize umuhigo wani wandiye amafaranga azotanga icyacu ngo ndamwankire ariko kandi umuhigo wabwirizwa kuwushaka mu bavu uvyirengagije ubizi ntiwishukwa uvyirengagije utabizi urishukwa ugapimwa ugashikwa ku munzani ariko iyo wize umuhigo wo kuzoronka akazi kirumvikana iyo wize umuhigo wo guhembwa ku kazi wakoze ushingira ku gicaniro wari warubatse ubwa mbere igihe wari ugihembwa iyo utacubatse ico gicaniro utabizi urabwira Imana uti burya impamvu ariko baramperanira ngira nuko nakujyajyanije kimwe muri 10 ntibazosubire kumperanira kuko no kwishuza mu mahanga birarenze hari igihe ubishyuza bakakwica hari igihe ubishyuza bakagukubita hari igihe ubishyuza bakakunaniza mwabyumvise bisigura rero ngo umenye gusenga iyo wishyutse ikintu wakoreye n'imbaraga ikintu kigaragara ushingira ku gicaniro iyo wishyutse ikintu utarigera ubona mu ukeneye gukora utazi imbaraga zakigushitsemo ukorera kuki ku mihigo kwisonzesha kugira ibintu nk'ibyo ariko byose bgahinduka bikaba igicaniro nuko rero mani bamugisha mani banezereze nako ndakora indoto ziri hafi mugabo ntazomba ibarinde kubabara kandi bagurira imbibe mu izina rya Yesu Kristo muhabwe umugisha no mugwiza ariko ikirenza ngenda ngomenga mwendoza ninaye nonera Imana mushobora byose ibaho umugisha ibaho mugwiza ibanezereze ibarinde kubabara kandi bagurira imbibi batetere mu makuba y'ubwoko bwose mucanire bicanira abana banyu bakire gusoma aho baryamye ko ari igihe bari umuzimu w'ibitera uramwangaza ukamutwara akabona umenga ahantu yiri warakinira akabona ari umenga ahantu mu gashamba akabona umenga ari muri toilette agaca yikangura ubwo nyine agiye kubikora nje gituma gusaba uryamye ntibepfura kwa muganga n'umwuka barabisengera mu bacanira igicaniro babe kunuka batandukane n'igikago ntabwo abantu bose ko bafata urugendo babanuka mu bacanira igicaniro bahebe kubesha mu bacanira igicaniro babe gucira inkonda nka ndahera wanje mu bacanira igicaniro babe kuvuga uburepfe mu bacanira igicaniro bareke kugira itiro ryinshi mu bacanira igicaniro bareke kubibinebwa abana bo n'ibinebwe basi bicaniro byinshi bigirane kujya ababyeyi byanka ko bihanganiranira umugore akagira ingere ku yindi
sibyo bakabana biyurubitse ibyo ntibitera ubunebwe abana bacu baba bari mu nda ndetse nabo bari impinja. None rero Imana mushobora byose twishimire tunezereze iturinde kubabara itwagura impibe kandi duteture mu makuba y'ubwoko bwose. Mwarahetsagiwe komere cyane, Kristo ni muzima kandi agira neza cyose. Amen, amen, alleluia. Kiri umugisha muri abana b'Imana.